ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоъотии ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуртон мегардонем. Дар студия Қурбонзода. Ташаббусу иқдомоти наҷиби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба ҳалли масоили марбут ба обу иқлим имрӯз дар марказҳои бузурги илмии ҷаҳонӣ мавриди омӯзиш қарор доранд. ва дар асоси ин консепсияҳои мушаххас дар робита ба ҳалли мушкилоти ҷаҳонии об ва тағйирёбии иқлим барномаҳои нав қабул мегарданд. дар яке аз маҷалаҳои бонуфузи ҷумҳурии исломии Покистон мақолаи таҳти унвони президенти Тоҷикистон дар дипломатияи ҷаҳонии об пешсаф аст бо забони англисӣ ба нашр расид. шарҳи аҳлидини Нурулло. тай чанд соли охир баландшавии бесобиқаи ҳарорат дар сайёраи замин ба назар мерасад, ки боиси сар задани офатҳои табиӣ дар миқёси ҷаҳон шуда ба таъмини амнияти озуқаворию дигар соҳаҳои иқтисодиёти кишварҳои минтақа ва ҷаҳон таъсири манфӣ расонид. ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ зери сиёсати инсондӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ташаббусҳои худро дар самти обу иқлим пешниҳоди ҷомеаи ҷаҳонӣ намуд, ки онҳо дар дунё ҳамовозӣ пайдо карданд. ин навбат низ ташаббусҳои президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти обу иқлим сархати расонаҳои бонуфуз гардид. аз ҷумла маҷалаи бонуфузи нашри дарки дипломатии ҷумҳурии исломии Покистон бо забони англисӣ чунин менависад: президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо илми муносибатҳои байналмилалии мафҳуми нав дипломатияи обро ворид намуданд, ки дар он тамоми ташаббусу андешаҳои минбаъда оид ба истифодаи захираҳои об дар ҷаҳон гирд оварда шуданд. тамоми ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон аз қабили 10-солаи байналмилалии амал об барои ҳаёт 2005-2015, соли байналмилалии оби тоза 2003, соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об соли 2013 ва 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар соҳаи муносибатҳои байналмилалӣ саҳми арзанда гузоштанд. ҳама ин ташаббусҳо танҳо як ҳадаф таъсиси минбари универсалӣ ва бисёрвазифагиро барои муҳокима ва дарёфти роҳҳои оптималӣ ва оқилонаи ҳалли мушкилоту хатарҳои марбут ба захираҳои об фаро мегиранд. Тоҷикистон бо роҳбарии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешвои сиёсӣ ва ҳамзамон масъулияти худро дилпурона нишон дода барои минбаъда сайю кӯшиши тамоми ҷонибҳои манфиатдор ба хусус пешвоёни сиёсии ҷаҳонӣ дар қабул ва татбиқи тадбирҳое, ки ба таъмини идоракунии устувор ва истифодаи захираҳои обӣ нигаронида шуданд шароит фароҳам меорад, менависад муаллифи мақола. ёдовар мешавад, ки масъалаи дигари ташвишовар ин обшавии бо суръати пиряхҳо мебошад, зеро таи чанд даҳсолаи охир дар Тоҷикистон беш аз 1000 пирях комилан аз байн рафт. дар ин замина ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи давлатии омӯзиш ва ҳифзи пиряхҳоро то соли 2030 таҳия ва қабул намуд. аз меъёри муайяншудаи обҳо, ки дар кураи замин мавҷуд мебошанд, танҳо қисми ками онро обҳои нӯшокӣ ташкил медиҳад. бо назардошти ҳамин ҳифзи манбаъҳои обии тозаи нӯшокӣ зарур дониста мешавад. пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон кардани соли 2025 аз ҷониби маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид дастгирӣ ёфт. таҳкими робита байни тағйирёбии иқлим, об, энергетика ва амнияти озуқаворӣ яке аз воситаҳои асосии ҳалли ин мушкилоти мураккаб мебошад. Тоҷикистон давоми солҳои охир бо бунёду барқароркунии нерӯгоҳҳои барқии обӣ ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои нав ва вусъати тадбирҳои кабудизёркунӣ дар ҳифзи муҳити зист намунаи корҳои заруриро ба анҷом мерасонад. айни замон зиёда аз 98% қувваи барқ дар мамлакат аз ҳисоби нерӯгоҳҳои барқии обӣ ҳосил мегардад. Тоҷикистон аз рӯи тавлиди нерӯи барқи обӣ дар ҷаҳон ҷойи шашумро ишғол мекунад ва метавонад ҳамчун манбаи энергияи сабз барои тамоми минтақа хизмат намояд ва баҳри ноил шудан ба ҳадафҳои рушди устувор саҳми арзанда гузорад.
ҷашни меҳргон ва санъати рубобсозӣ ва рубобнавозӣ дар номинатсияҳои алоҳида ба феҳристи репрезентативии мероси фарҳанги ғайримоддии башарият расман ворид гардиданд. Бояд гуфт ки давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ бо ибтикор ва ташаббусҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашну идҳои суннати миллати тоҷик аз нав эҳё гардида, бештари онҳо ба феҳристи репрезентативии мероси фарҳанги ғайримоддии башарият ворид карда шуданд. Шарҳи Юсуф Ғанизода. бо ташаббусу талошҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дар доираи татбиқи сиёсати фарҳангпарваронаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашни меҳргон расман ба феҳристи репрезентативии мероси фарҳанги ғайримоддии башарият ворид гардид. 4 декабри соли 2024 дар ҷаласаи 19-уми Кумитаи байнудавлатии ҳифзи мероси фарҳанги ғайримоддӣ дар шаҳри Асунсиони Парагвай номинатсияи муштараки ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷумҳурии исломии Эрон ҷашни меҳргон расман ба феҳристи репрезентативии мероси фарҳанги ғайримоддии башарият ворид карда шуд. پیشنهاد کردن نامیناسیون با دفتر یونسکو یک کاری سهل و عادی نیست. یعنی وقتی که ما نامیناسیون جشن مهرگان میگیم تنها نامش را پیشنهاد نمیکنیم که اون ملکه با آواز مانده شود. اونجا طلبات مخصوصی حجت گذاری است که هر کدام دقیقاً با دلیل ها اونجا پیشنهاد میگردد و طلبات همین است که محض با زبان انگلیسی و فرانسوی با اونجا پیشنهاد میگردد. خب در این روند هنوز از سال 2022 کارها شروع گردیده بودند. در نامیناسی هم مهرگان هم نامیناسی سازی رباب یا که رباب نوازی و رباب سازی. در این کار در این اقدام نجیب البته بیوسته اساساً وحدت ملی پیشوای معظم ملت اقدام های نجیب دارن که مثلا ما را موظف میکنن که ما از پی آموزش پژوهش باشیم و پیشنهادهای نوی به دفتر یونسکو کرده باشیم. رباب شاهی سازهای موسیقی حساب می شود در سازهای ملی مردم آسیای مرکزی مخصوصا جمهوری که امروز اعضای همین نامیناسی هستند. نوازش هم یک رنگ است، موسیقی آرام کننده است و برای همین توجه کردیم به نوازش رباب و البته پیشنهادها یکلانه قبول شدن. اونجا افضلیت جمهوری تاجیکستان زیادتر داده شد به اون خاطر که این عنعنه مخصوصا خود سازی رباب در فرهنگ ما زیادتر جا میشود. در تهیه حجت‌های پرونده جشن مهرگان عالمان پژوهشگاه علمی تحقیقاتی فرهنگ و اطلاعات وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان یک جایه با کمیسیای ملی جمهوری تاجیکستان آید به کارهای یونسکو وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان فعالیت نمودند. جشن مهرگان یکی از ایدهای قدیمه مردم آریای نژاد بوده. محض با طفیل صاحب استقلالی تاجیکستان و تلاش‌های پیوسته پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از نو احیا گردید و طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید در قطار دیگر جشن و عیدها همچون عید ملی در کشورمان تجلیل کرده می شود. همچنین دیگر نامیناسی‌های مشترک جمهوری تاجیکستان با افغانستان، ایران و ازبکستان صنعت ربابسازی و ربابنوازی رسما به فهرست رپرزنتاتیوی میراث فرهنگ غیرمادی وارد کرده شد. عملیگردی نقشه و برنامه‌های سازنده در سمت رشد محل منفعت بخش بوده. در این زمینه اینفراستراکچور ضروری و شرایط ارزنده کار و زندگی برای ساکنان در دوردست‌ترین دهات مملکت مهیا کرده می شود. در جماعت دهات صفابخش ناحیه دنغره با سهامگذاری ساکنان و صاحبکاران موضع‌های سیلگذر راه ماشینگرد دهه‌های گلفشان، قلی صوفیان را که برای رفت و آمد نقلیات و پیاده‌گردان به خصوص در فصل زمستان مشکلات ایجاد می‌کرد تعمیر کرده شد. گزارش صلاح الدین نعمت در این خصوص. در دوره عملی‌سازی تدبیرها بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و در این زمینه فراهم آوردن شرایط‌های مساعد کار و زندگی در همه شهر و ناحیه‌های مملکت و جماعت‌های شهرک و دهات کارهای آبادانی و سازندگی با مرام ادامه دارد. با همین مقصد در جماعت دهات صفابخش ناحیه دنغره با سهامگذاری ساکنان و صاحبکاران موضع‌های سیلگذر راه ماشینگرد گلفشان، بابا توپخانه، تلخاب و کلی صوفیان را که برای رفت و آمد نقلیات و پیاده‌گردان و خصوص در فصل زمستان مانع ایجاد می‌کرد تعمیر کرده شد. از سال 2019 این جانب وقتی که محترم جناب رئیس سپارش رشد دهه‌ها را دهه‌ها و قشلاق‌ها را که سپارش دادن که آباد کنن همینجا سر کرده 14 کیلومتر همین راهی از ایران سرکردگی تا قلیچونه ما با همین دستگیری همین صاحبکارا و مردم محل اسفالت پوش کردیم. با مرور زمان در دوام 5-6 سالی که راه خدمت کرده شده است
بعضی جاها را سیل زد و ویران کرد. مثلا چیزی که حالی ما در همین ایستادگیم در همین دره هر سال همینجا را سیل میزنه، گذر رفت آمدی مردم مشکل میکرد. این چنین ده ها پویانی دیگه ایران هم خیلی جوب بود. اونجا رو ما عبود کردیم، بیتونپوش و ارماتور بندی کردیم، اونجا رو ساز کردیم. همین خیلی دوام داده تا خلیسیونه. همین خیلی میخوایم که همین راه را عبود کرده بریم. قابل ذکر است که عملیگردی نقشه و برنامه‌های گوناگون در سمت رشد محل با منفعت بوده. در این زمینه اینفراستراکچور ضروری و شرایط ارزنده کار و روزگار برای ساکنان در دوردست‌ترین دهات و روستاهای مملکت مهیا کرده می شود. ساکنان و صاحبکاران وطندوست و آبادگاری دهات صفابخش ناحیه دنغره در قطار 8 جماعت دهات ناحیه در برابر تعمیر راههای ماشینگرد همچنین بهر رشد محل دوام سال جاری تازه و خرمگردانی نزد بیناهای معموری و خانه‌های استقامتی، تازه کردن جوی و کانال‌های آبگذر و سیلپرتو، کنده برآوردن آبی نوشاکی برای ساکنان محله‌های احتیاج داشته، ساخته با استفاده دادن صنفخانه‌های ایلوگی در نزد مؤسسه‌های تعلیمی، ساختن میدانچه‌های ورزشی و سالمگردانی و به همین مانند ده‌ها عمل‌های دیگری که بهر بهداشت محل نگرانده شده است، مرحله به مرحله راه‌اندازی کرده می‌شود. صلاح‌الدین نعمت، محمود جان زیادین، ناحیه دنغره، اخبار. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه تاجیک‌آباد بنیاد 101 انشاءات تعینات گوناگون به نقشه گرفته شده است. در این زمینه در ناحیه بنیاد مؤسسه‌های نوی تعلیمی، مرکز بنگاه‌های سلامتی و تالار و میدانچه‌های ورزشی ادامه دارد. معلومات بیشتر در گزارش بختاور عبدالرحیم. ناحیه تاجیک‌آباد در دوام سالهای صاحب استقلالی دولتی سال تا سال رشد کرده ایستاده است. در ناحیه 101 انشاءات به قید گرفته شده تا این دوره 42 عددش ساخته با استفاده داده موارد خدمت‌رسانی ساکنان قرار دارند. همچنین از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و شریکان رشد در دهات سفیدمون جماعت دهات قلعه لب آب برای نیازمندان 60 خانه استقامتی زمانوی با همه گونه تجهیزات‌های حاضر زمان مجهز گردانیده ساختمانشان در عرفه انجام 20 که این مکان شهرچه زمانوی را دارا می باشد. برای این گونه عائله ها در نزد دهات مؤسسه تعلیمی معاصر، بنگاه طبی با همه گونه تجهیزات زمانوی مجهز گردانیده می شوند. اهل ناحیه در دوران صاحب استقلالی دولت یک قطار کارها را به انجام رسانیدند که در دوام سال جاری از قبیل بیناهای مرکزهای خدمت رسانی و معیشی خلق، بیناهای خوشتر و زمانوی دو قبته و دیگر انشاءات ساختمانشان در عرفه انجام قرار دارند. بیناهای ساخته شونده تا جشن 35 سالگی استقلالت دولتی جمهوری تاجیکستان مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت. از جانب ساکنان دهکده‌های ناحیه و شریکان رشد که در منطقه فعالیت دارند، در دهات نوشار بالا و پایان، شرقیان، نواباد و دهات سر پل جماعت دهات نوشار خطهای آب نوشاکی از مسافه تا 19 کیلومتر و در دهات شینگ سفیدداران جماعت دهات زرافشان نیز خط آب نوشاکی کشیده شده در روزهای جشنی تاریخی به استفاده داده می شود. سالها ما تنقیصی آب مصفا میکشیدیم، از که نبود آبها بودن لیکن بالا بودن، دریاهای پایینتر شور بودن. ما اقدامی راهبر دولت جناب عالی اساسگزار صلح و وحدت محترم امام رحمان رو پیشه خود کرده که این شخصیت در منبر سازمان ملل متحد چندین 10 سالها را آب منبع حیات به جهانیان پیشکش کرده است. ما هم همین اقدام گرفته با همون خلاصه اومدیم که اول همین سخن راهبر دولت رو ما با جا بیاریم. انا همین آب رو 16 کیلومتر از سرچشمه های دور آبی مصفا آوردیم که انا همین جد حوض، در همین حوض ما اینا پایگاه نو از همینجا به قشلاق روان کرده می شود. قشلاق ما زیاده از 700 نفر اهالی دارد. همین 700 نفر اهالی را از آب پررد تامین گردانیده ایم. با همین ترجمه‌ای ما همین کار را به اجرا رساندیم. وطن ما یک بیشتر است که سرچ آب‌های مصفای تازه ترین در کشور تاجیکستان است. بگذار که از همین بی‌نصیب نمانند و حرکت کنند، همین اقدام راهبر دولت رو پیشه خود کنند. طبق نقشه چاره‌بینی‌ها و دستور و سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه تاجیک‌آباد سال 2024 را چنین نقشه‌بندی نمودند که با همکاری صاحبکاران و شریکان رشد باز هم بیناهای خوشتر و زمانوی و بیناهای فرسوده شده مؤسسه‌های تعلیمی و دیگر بیناهای خدمت‌رسانی را از نو تعمیر و ترمیم سازند تا که مردم با جای کار تامین شوند. همین است که تمام مردم زحمتکاران کوهستان ناحیه دوردست تاجیک‌آباد
از آبادی و پیشرفت جمهوری تاجیکستان شکرانه میکنند و در آبادی و زیبایی محل و ناحیه و جمهوری تاجیکستان حصه گذاری می نمایند. بختیار عبدالرحیم بحرالدین اسماعیل‌الدین، تاجیک‌آباد، اخبار. در ولایت سوخت سالهای آخر با رشد ساحه صنعت توجه خاص روانه گردیده با مقصد زیاد نمودن حجم استحصال محصولات، کاهش واردات و افزون نمودن حجم صادرات. کارخانه‌های نوی استحصالی با استفاده داده می شود. امسال با جلب سرمایه داخلی و خارجی در شهر و ناحیه‌های ولایت 140 کارگاه و کارخانه استحصالی بنیاد گردیده جایهای نوی کاری برای ساکنان محلی تشکیل کرده شد. گزارش محمود احمدزاده و دلشاد یوسفی. در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت جهت تقویت بخشیدن روند استحصال محصولات وطنی و صادرات نگرانیده شده با مساعدت حکومت جمهوری تاجیکستان و نقشه‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت امکانات‌های موجوده پرثمر استفاده شده با جلب سرمایه داخلی و خارجی سهم صاحبکاران ساحه صنعت رشد می‌کند. نقشه‌های رشد صنعت در ولایت سوخت که برای 5 سال تهیه و مورد عمل قرار داده شده است، تشکیل 705 کارگاه و کارخانه نوی صنعتی با فراگیری 14,000 جایهای کاری را در بر می‌گیرد و در این زمینه در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت دوام سال 2022 151 کارخانه صنعتی، سال 2023 269 کارخانه نو ساخته مورد استفاده قرار داده شدند. سال روان با جلب سرمایه داخلی و خارجی در شهر و ناحیه‌های ولایت باز 140 کارگاه و کارخانه صنعتی ساخته مورد استفاده قرار داده شدند که در این کارخانه‌ها اساساً استحصال محصولات واردات عوض کننده تولید کرده می شود. مثلا با تأسیس و فعالیت جمعیت دارای مسئولیت محدود سردریا در منطقه صنعتی شهر خوجند که به استحصال روغن پخته و آفتابپرست مشغول می باشد، برای استحصال نوع محصولات تامین طلبات اهالی امکانات خوب فراهم آمد. اقتدار استحصالی کارخانه 18,000 تن روغن در یک سال بوده در برابر تامین 60 نفر شهروندان با جای کاری، اشیاء خام محلی، چگید و آفتابپرست کار کرد و از آن محصولات استحصال می‌گردد. تکنیک و تجهیزات کارخانه از خارج مملکت وارد، وصل و نصب شده، کارگران و متخصصان تاجیک قابلیت دارند که در یک وقت اشیاء خام را کارکرد کرده محصولات وطنی اعلی‌صفت روغن استحصال نمایند. در ولایت سوخت بار اول تأسیس یافتن کارخانه سیر سوخت، استحصال موتورولرهای برقی قدم استوار در راه صنعتی کننده با سرعت مملکت استحصال خودی می باشد. این نوع نقلیات که از حساب ذخیره قوه برق حرکت می نماید برای استفاده در ساحه کشاورزی، چارواداری و خواجگی اهالی از جهت اقتصادی کم خرج و ثمرآور می باشد. قبلا این نوع سه‌چرخ‌های برقی از خارج کشور وارد می‌گردید و حالا از جانب متخصصان وطنی با استفاده از فلزات آهنی کارخانه‌های وطنی استحصال می‌شود که در یک ماه 250 چنین موتورولرهای برقی استحصال می‌گردد. تشکیل و به فعالیت آغاز نمودن کارخانه مواد طبی، سوزندارو و سیستم برای داروی قطرگی، کارخانه استحصال مایع ضد یخ آنتیفریز، کارگاه استحصال دوچرخه و بازیچه‌های کودکانه، کارخانه استحصال ستونپایه‌های برقی و تعمیر و نوسازی ایستگاه‌های برقی در شهر استرافشان و تشکیل دیگر کارخانه‌های صنعتی و کار انداختن اقتدارهای بازایستاده قدم استوار در راه رشد ساحه صنعت میباشد، زیرا قبلا این نوع محصولات از خارج کشور وارد می‌گردید. بهر تطبیق سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت و استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت در دوام این سالها 570 کارگاه و کارخانه نوی صنعتی ساخته شده. امروز شماره کارخانه‌ها در ولایت نزدیک 1198 عدد را تشکیل داده سمت فعالیت 1161 کارخانه و استحصال محصولات 37 کارخانه خدمت‌رسانی میباشد. بهر تامین بازار داخلی با محصولات وطنی و صادرات به خارج کشور در روند استحصالات 300 نوع نامگوی محصولات استحصال کرده می شود. در دوام 9 ماه سال روان در شهر و ناحیه‌های ولایت حجم استحصال محصولات صنعتی 20 میلیارد و 367 میلیون سومانی را تشکیل داده است. در ولایت سوخت جهت نائل شدن به هدف ملی صنعتی کننده با سرعت مملکت جهت تأسیس کارخانه‌های نو، استحصال محصولات واردات عوض کننده و صادراتی از همه امکانات‌های موجوده وسیع استفاده برده می شود و موافق به نقشه تا سال 2026 باید باز 137 کارگاه و کارخانه نوی صنعتی ساخته شود که در این سمت تدبیرها و نقشه‌های مشخص عملی کرده می شود.
طبق معلومات متخصصان اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان روزهای 7-8 دکبر سال روان در غرب ولایت مختار کوهستانی بدخشان، شهر و ناحیه‌های دامنه‌کوهی ولایت‌های ختلان و سوخت در منطقه‌های کوهی شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری باران و برف با شدت پیشگویی کرده شده است. شرح بیشتر در گزارش زائر نصرالله زاده. با فرو رسیدن فصل زمستان وضع هوای کشور روز تا روز سرد می‌گردد. طبق پیشگویی‌های اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان روزهای 7 و 8 دکبر سال روان برف و باران پیشگویی شده است. تمام شهروندان کشور خصوصاً والدان را می‌باید که در هوای سرد زمستان بسیار مسئولیت شناس باشند. агентии обовшиносӣ кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба таваҷҷӯҳи шаҳрвандони ҷумҳурӣ мерасонад ки рӯзи 8 декабр дар қисми зиёди минтақаҳои ҷумҳурӣ аз он ҷумла дар тобеъ марказ дар қисмати ноҳияҳои минтақаи кӯлоб инчунин дар қисми зиёди минтақаҳои вилояти суғ ва ғарби бадахшон боридани барф пешгӯӣ карда мешавад. ҳаво новустувор аст ва дар ағбаҳо ва инчунин шоҳроҳҳои кӯҳӣ туманфароӣ низ пешгӯӣ карда мешавад ва эҳтимол аст ки дар бахше аз ағбаҳои ҷумҳурии тоҷикистон дури биниш то 100 метрро ташкил хоҳад дод. дар ин давра инчунин пашшавии ҳарорати ҳаво ва абрнок будани ҳаво дар қисми зиёди минтақаҳои ҷумҳурӣ пешгӯӣ карда мешавад ва ҳарорати ҳаво дар ин давра то 10 дараҷа паст шуда дар тобеъ марказ дар водиё шабона аз 0.5 дараҷа хунук то 8-9 дараҷа хунук рӯзои нуҳум ва инчунин рӯзона 8 декабр дар шаҳр Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳур ҳарорати ҳаво рӯзона аз 1 то 3 дараҷа хунукӣ пешгӯӣ карда мешавад ва инчунин дар ноҳияҳои вилояти Хатлон дар қисмати ҷанубӣ ҳарорати ҳаво шабона аз 0 то 5 дараҷа гам, рӯзона бошад аз 2 то 7 дараҷа гам. дар қисмати шарқи ҷануб бошад, яъне ки дар минтақаи кӯлоб бошад, ҳарорати ҳаво шабона аз 3 дараҷа хунук то 2 дараҷа гам, рӯзона бошад. дар ин минтақа эҳтимолияти то 3 дараҷа хунук будани ҳаво пешгӯӣ карда мешавад. инчунин дар доманакӯҳҳои вилояти Хатлон ҳарорати ҳаво шабона 2-7 дараҷа хунук, рӯзона бошад аз 4 дараҷа хунук то 1 дараҷа гарм. дар вилояти Суғ дар водиё ҳарорати ҳаво шабона 2-7 дараҷа хунук, рӯзона бошад. дар ин минтақа то 3-4 дараҷа ҳаво дар водиё хунук хоҳад шуд. дар қисматҳои кӯҳии вилояти Суғ тобеъ марказ ва ғарби бадахшон ҳарорати ҳаво шабона 8-13 дараҷа хунук, рӯзона бошад аз 2 то 7 дараҷа хунук. дар қисмати шарқии вилояти бадахшон ҳарорати ҳаво шабона аз 25 то 30 дараҷа хунук, рӯзона бошад аз 8 то 13 дараҷа ҳаво хунук аст. дар шаҳри Душанбе рӯзи 8 ҳавои абринок боридани барф пешгӯӣ карда мешавад. ҳарорати ҳаво дар шаҳр шабона аз 2 то 3 дараҷа гарм, рӯзона бошад аз 0 то 2 дараҷа ҳаво хунук аст. рӯзи 9 декабр дар қисми зиёди минтақаҳо боришот қатъ мегардад. туманфароӣ ҳанӯзам боқӣ хоҳад монд ва инчунин хатари тармафароӣ дар қисми зиёди минтақаҳои тобеи ҷумҳур ва ғарби бадахшон аз эҳтимол дур нест. дар сурати боридани борон ва барфи зиёд як қатор мушкилотҳои мавсимии роҳӣ дар роҳҳои мошингард ва шоҳроҳҳо сар мезанад. инчунин сарзадани офатҳои харобиовари табиӣ аз ҷумла фаромадани тарма, резиши сангпораҳо низ аз назар дур нест. аз ҳисоби оне ки 93% ҳудуди мамлакати мо кӯҳсор аст ва роҳҳои асосие ки мепайванданд марказро бо тамоми манотиқи кишвар тариқи ағбаҳо ва кӯҳҳо мегузаранд, эҳтимолияти яхбандӣ дар роҳҳо ва аз он ҷумла фаромадани сангрезиш, фаромадани тарма дар ҳудуди минтақаҳои кӯҳӣ ва шоҳроҳҳои кӯҳӣ хеле хавфаш зиёд мегардад. илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъ гуфтанд. аз ин роҳ ҳар як шахс пеш аз рӯбарӯ шудан ба мушкилӣ бояд роҳи ҳалли онро пайдо намояд. дар пеш омадани зимистони сард ҳар яки моро вазифадор менамояд то ба давраи зимистонгузаронӣ омода бошем. аз назар гузарондани вазъияти қубурҳои обгузар, омода кардани таҷҳизотҳои гармидиҳӣ ва нигоҳ доштани меъёри муайяни маводи озуқаворӣ аз вазифа
вазифаҳои аввалин дараҷа маҳсуб меёбанд. дар ин замина бо мақсади гармидиҳии хонаҳо аз истифодаи ҳар гуна таҷҳизотҳои гармидиҳие ки эҳтимоли сар задани ҳодисаҳои нохуш аз ҷумла сӯхтор мегарданд бояд худдорӣ кард. ин гуна таҷҳизотҳои гармидиҳӣ агар аз як тараф боиси сар задани сӯхтор бигардад, аз тарафи дигар талабкунандаи қувваи зиёди барқ мебошанд ки ба паст кардани буҷаи оила оварда мерасонад. кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия медиҳад ки аҳолӣ ҳангоми истифодаи роҳҳои кӯҳӣ эҳтиёткор бошанд, воситаҳои нақлиётии худро аз қабл ба сафар баромадан омода созанд, то ҳадди имкон аз рафтан ба минтақаҳои хатарнок ҷамъоварии ҳезум худдорӣ намуда эҳтиёткор бошанд. моҳи парварӣ яке аз соҳаҳои сердаромад ва манфиатовар ба ҳисоб меравад. хоҷагиҳои моҳи парварии шаҳри Кӯлоб соли 2024 ҳаҷми истеҳсоли моҳиро ба 180 тонна расониданд ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта зиёд мебошад. олим Носирзода маълумоти бештар медиҳад. кишоварзони шаҳру деҳоти Кӯлоб дар заминаи дастуру супоришҳо ва иҷрои нақшаи дурнамо бо истифода аз шароиту имкониятҳои фароҳам буда соҳаи кишоварзиро рушд бахшида, дар натиҷаи фаъолияти самарабахши деҳқонон ҳамасола истеҳсоли ҳама навъҳои маҳсулоти кишоварзиро афзоиш дода истодаанд. имсол низ заҳматкашон фаъолияти деҳқонии хешро дар асоси иҷрои нақшаи дурнамо ба роҳ монда, то кунун ҳосилнокиро дар ҳама бахшҳои соҳаи кишоварзӣ дар қиёс ба ҳамин давраи соли гузашта афзун намудаанд. хоҷагидорони шаҳру деҳоти Кӯлоб дар баробари ривоҷ додани бахши ғаллакорӣ, кишту парвариши маҳсулоти сабзавоту полезӣ дар рушди бахши моҳипарварӣ низ фаъолияти назаррас доранд. баъри рушди соҳа сол то сол хоҷагиҳои нави моҳипарварӣ ташкил гардида, масоҳати ҳавзҳои моҳипарварӣ низ то рафт васеъ гашта истодааст. раванди ба тадриҷи рушди соҳа аз дастгириҳои ҳамешагии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сарчашма гирифта, дар ҳамин замина давра ба давра барои фаъолияти деҳқонии кишоварзон шароиту имкониятҳои беҳтар фароҳам омада истодааст. айни замон масоҳати умумии ҳавзҳои моҳипарварӣ дар шаҳру деҳоти Кӯлоб 127 гектарро ташкил дода, маҷмуан 57 хоҷагиҳои моҳипарварӣ фаъолият доранд. тибқи маълумотҳои истеҳсоли моҳӣ дар 11 моҳи соли ҷорӣ 180 тоннаро ташкил медиҳад ки нисбати ҳамин давраи соли сипарӣ гашта зиёд мебошад. дар соли 2023 мо 211,4 тонна моҳӣ истеҳсол кардем. дар соли 2024 бошад дар 11 моҳ зиёда аз 180 тонна гӯшти моҳии парҳезӣ ба шаҳрвандон пешниҳод кардем. бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мо сол до сол соҳаи моҳипарварро рушд додастем. соҳибкорон ҳам бисёр таваҷҷӯҳ доранд. барои ҳамин ҳукумати шаҳри Кӯлоб дар пеш худ нақша гузоштааст ки истеҳсоли гӯшти моҳии парҳезиро дар шаҳри Кӯлоб зиёд намояд. хоҷагии деҳқонии Исмоили шаҳри Кӯлоб ки 18 соли инҷониб ба фаъолияти моҳипарварӣ машғул аст, дар натиҷаи татбиқи илм дар истеҳсолот ва самаранок истифодабарии имкониятҳои мавҷуда марҳила ба марҳила истеҳсоли ин навъи маҳсулотро афзоиш дода истодаанд. хоҷагии деҳқонии Исмоил ки 4 нафар саҳмдор дорад, фаъолияти моҳипарварии хешро дар асоси тавсияи олимону мутахассисони соҳа ба роҳ монда, натиҷаи фаъолияти заҳматкашон ҳамасола самари дилхоҳ ба бор меорад. роҳбари хоҷагии Исмоил Тағоев борҳо дар семинару курсҳои омӯзишӣ ки дар заминаи дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри рушди соҳаи кишоварзӣ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар ва берун аз ҷумҳурӣ баргузор мегардад, ширкат намуда таҷрибаи моҳипарварии хешро боз ҳам такмил дода, ба ин васила бо татбиқи он дар амалия самаранокии истеҳсоли моҳиро низ таъмин намудааст. марҳила ба марҳила бо фароҳам омадани имкониятҳои беҳтар барои рушди соҳаи кишоварзӣ заминаи мусоид ба амал омада, ин раванд дар афзоиши ҳамасолаи ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, таъмини бозорҳои ватанӣ бо маҳсулоти дохилӣ, доир ба амалисозии ҳадафи стратегии кишвар, таъмини амнияти озуқаворӣ ва дар маҷмӯъ вобаста ба болоравии сатҳи некӯаҳволии мардум мусоидат менамояд. олим Носирзода, Хуршеди Нодирхон, шаҳри Кӯлоб, ахбор. дар шаҳри Ҳисор имсол бояд дар майдони 4283 гектар кишти тирамоҳӣ ва барвақтӣ гузаронида шавад. ҳоло бо истифода аз техника ва мошиналоти кишоварзӣ корҳои саҳроӣ идома дорад. Наврусои Азизулло аз шаҳри Ҳисор гузориш медиҳад. ҳоло дар шаҳри Ҳисор тақрибан 600 техника ва мошиналоти кишоварзӣ барои иҷрои корҳои саҳроӣ сафарбар гардидааст. ҳадафи меҳнаткашон дар асоси технологияи тақозошаванда дар муҳлати муайяншуда ба иҷро расонидани кишти тирамоҳӣ ва барвақтии ғалладонагӣ арзёбӣ мегардад. истифодаи техникаи тибқи таъинот пешбинишуда ва ҷалби мутахассисон ба корҳои фаҳмондадиҳӣ риояи агротехникаи киштро таъмин намудааст. ба хотири ба даст овардани ҳосили баланд мо имрӯз аз техникаҳои тасмачарх қариб ки ба пуррагӣ истифода менамоем.
имсол дар шаҳри ҳисор бояд дар майдони 4283 гектар кишти тирамоҳию барвақтӣ гузаронида шавад. Ба ҳолати 5 декабр дар майдони 3829 гектар аллакай кишт гузаронида шудааст. ҳоло тамоми имкониятҳо барои тезонидани раванди кишти тирамоҳӣ сафарбар гардидааст. таҷрибаи кишоварзони шаҳри ҳисор нишон медиҳад, ки кишти тирамоҳии ғалладонагиҳо дар заминҳои лалмӣ нисбат ба кишти баҳорӣ ҳосилнокӣ баланд медиҳад. дар асоси тавсияи мутахассисони гурӯҳи кории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор ва тибқи таҷрибаи амалии чандсола, меҳнаткашон бо боварии комил ба самаранокии баланди кишти тирамоҳӣ корҳои саҳроиро вусъат мебахшанд. дурнамои кишти тирамоҳӣ дар шаҳри ҳисор 4283 гектарро ба нақша гирифта шудааст ва аллакай иҷроиши он ба 8057 гектар расидааст ва корҳо дар ин самт бисёр ҳам дар як сатҳи хуб аз фурсати муносиби боду ҳавои имрӯза истифода карда, деҳқонон пайваста аз хафои кор ва иҷрои нақшҳои ба зиммаашон гузошта шуда корбарӣ намуда истодаанд. риояи талаботи агротехникаи парвариш аз ҷумла обдиҳӣ, ғизодиҳӣ ва мубориза бар зидди касалию ҳашароти зараррасон дар майдони зироати киштшудаи тирамоҳӣ нашъунамои хубро таъмин намудааст. бо истифодаи муфиди обу хоки ҳосилхез, кишоварзони шаҳри ҳисор дар таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти ниёзи аввал саҳмгузорӣ намуда, бо гирифтани чанд ҳосил самараи баланди иқтисодӣ ба даст меоранд. майдони гархонаҳо дар шаҳри ҳисор тадриҷан васеъ мегардад. бунёди ин гархона дар ҳоли анҷомёбӣ мебошад ва имсол майдони умумии гармхонаҳо 2 гектар васеъ мегардад. фароҳам овардани шароит барои истеҳсоли маҳсулоти ниёзи аввал дар фасли зимистон бо назардошти шароити дигаргуншавии иқлим дар асоси технологияи муосир сурат гирифта, барои дар як сол гирифтани аз 2 то 3 ҳосили маҳсулоти ниёзи аввал мусоидат мекунад. мо дар шаҳри ҳисор дар масоҳати 2 гектар гармхонаи инноватсионӣ бунёд намудем. корҳои сохтмонӣ то охири ин моҳ ба анҷом мерасад ва дар аввали моҳи январ мо кӯчатҳои худро ба замин шинонда маҳсулотро истеҳсол менамоем. майдони гармхона 2 гектарро дар бар мегирад ва дар як мавсим метавонем то 200-250 тонн помидор ҷамъоварӣ кунем ва бозорҳои шаҳри ҳисор ва шаҳри душанберо бо маҳсулоти тару тоза таъмин менамоем. 50 нафар бо ҷои кори мавсимӣ таъмин мешаванд. дигаргуншавии иқлимро ба инобат гирифта кишоварзони шаҳри ҳисор ҳадаф гузоштанд, ки бо иҷрои супоришҳои ҳукумати кишвар раванди кишту парвариши зироатро ҳарчи бештар ба шароити кунунии иқлим мутобиқ ва дар ин замина баланд бардоштани ҳосилнокиро таъмин мекунанд. истифодаи пурраи имкониятҳои зеҳнию техникӣ, вусъат бахшидан ба раванди кишти тирамоҳӣ, заминагузорӣ барои гирифтани ҳосили баланд, аз як қитъа ба даст овардани чанд ҳосил ва баланд бардоштани самаранокии замин аз ҳадафҳои асосии меҳнаткашони шаҳри ҳисор ба ҳисоб меравад. бо мақсади ба даст овардани ҳосили фаровон ва таъмини бозорҳои истеъмолӣ бо маҳсулоти босифати ватанӣ дар ноҳияи Фархор, имсол тибқи нақша дар майдони 11307 гектар кишт гузаронида мешавад. ҳамчунин ба хотири фаровонии маҳсулот дар фасли зимистон, парвариш ва нигоҳубини маҳсулоти ниёзи аввал дар гармхонаҳо ба роҳ монда шудааст. гузориши Анваршоҳ Саидализода. таъмини амнияти озуқаворӣ ва беҳдошти вазъи иқтисодии мардум аз рушди бемайлони соҳаи кишоварзӣ вобаста буда, барои таъмини рушди соҳа ва зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, хоҷагидорони ҷомаатҳои деҳоти ноҳияи Фархор ба масъалаи истифодаи оқилонаи замин, бардошти ҳосили фаровон ва таъмини амнияти озуқаворӣ таваҷҷӯҳи зарурӣ равона менамоянд ва дар ин самт аз ҷониби сокинони заҳматкарин тадбирҳои саривақтӣ андешида мешавад. имсол аҳли заҳмат кишти тирамоҳии зироатҳоро дар асоси тавсияу маслиҳати мутахассисон ва интихоби тухмиёи хушсифат ба роҳ монданд. дар ин мавсим тибқи нақша дар майдони 11307 гектар замин кишти зироатҳои гуногуни кишоварзӣ сомон дода мешавад, ки то имрӯз дар майдони наздики 8000 гектар замин кишту кор анҷом дода шудааст. аз зироатҳои киштшуда бештарашонро асосан зироатҳои ғала ва сабзавот ташкил медиҳанд. кишоварзони ҳама гуна шаклҳои хоҷагидории ноҳия талош намуда истоданд, ки бо истифода аз боду ҳавои мусоид кишту кори зироатҳоро дар ин мавсим тибқи нақша ба роҳ монанд. дар ҷомаатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Фархор барои дар мавсими зимистон истеҳсол намудани маҳсулоти кишоварзӣ ва таъмини сабади истеъмолии сокинон бо маҳсулоти тару тоза, гармхонаҳои зиёди мавсимию доиму амалкунанда фаъолият менамоянд, ки айни ҳол ҳосили зироатҳои сабзавот дар онҳо хуб ба чашм мерасанд. қонуни мо аз гармхонаҳои мавсимӣ, гармхонаҳои доиму амалкунанда
استفاده نموده سبزیجات تر و تازه به اهالی پیشنهاد می‌نمایند. تا امروز در ناحیه فرخار زیاده از 7 گکتار گرمخانه‌های موسمی، زیاده از 2.5 گکتار گرمخانه‌های دائمی عمل کننده موجود میباشد. بیشتر در گرمخانه‌های موسمی پودرینگ، پامیدور کش می شود. در گرمخانه‌های دائمی عمل کننده مون باشد، لیمو و دیگر نمودی زیرات ها کش کرده می شود. از حساب گرمخانه تا 350 سنتنر حاصل سبزیجات به دست آورده میشه. طبق اطلاع مسئولان شعبه کشاورزی در حدود ناحیه فرخار در میدان عمومی 7 گکتار گرمخانه‌های دائمی عمل کننده و در میدان 12.5 گکتار زمین گرمخانه‌های موسمی بنیاد گردیدند. با در نظر داشت افضلیت بیشتر اقتصادی، زحمتکشان همچنین از زمین‌های سالها بکار خوابیده استفاده کرده گرمخانه بنیاد نمودند و در اساس توصیه عالمان متخصصان ساحه کشت سبزیجات را به راه مانده از این حساب نیز منفعت بیشتر به دست می‌آورند که به بهتر شوی سطح نیکوحوالی آنها مساعدت می‌نماید. کشاورزان تلاش نموده ایستادند که هر چیز زودتر دورنما را تامین و میدان کشت غله و سبزیجات بروقتی را نسبت سالهای قبلی وسیع‌تر نمایند و از این حساب درآمد خوب اقتصادی نیز به دست آورند. انور سید علیزاده، سعید حمیدی شریف، ناحیه فرخار، اخبار. یگانه عامل زیاد کردن استحصال محصولات کشاورزی درست و ثمره‌بخش استفاده بردن معلوماتی میباشد که در نتیجه سنجش خاک به دست آورده شده است. موضوع را گلچهره ستار شرح می‌دهد. دستاوردهای علمی در عمل نشان می‌دهد که سنجش پوره خاک جزئی مهمی بلند برداشتن محصولناکی زراعت و استحصال بیشتری محصولات کشاورزی به حساب می‌رود، زیرا با گذراندن تحلیل عمیق خاک، ترکیب، خاصیت‌های فیزیکی و کیمیایی، موجودیت ماده‌های غذایی از قبیل نیتروژن، فسفر، کالی و دیگر المنت‌های برای انکشاف زراعت و رستنی موافق بعد تشخیص خاک معین کرده می‌شود. برای گرفتن منفعت بیشتری اقتصادی و ضرر ندیدن از نتیجه مهنت، خواجگیداران جمهوری را می‌باید پیش از بنیاد باغ و تاکزار اولا با جلب متخصصان تحلیل خاک را گذرانند و بعداً باغ بنیاد نموده سالیانی دراز از این باغ حاصل دلخواه و باصفت به دست دارند. متخصصان انستیتوت دولتی لایحه‌کشی زمینسازی تاجیک زمینساز بیش از 60 سال باز به تدقیقات کلان مقیاس و اگروخیمیایی خاک مشغول بوده برای سری وقت گذراندن تحلیل خاک به خواجگیداران کمک عملی می‌رسانند. کارهای خاکشناسی و بهای زمین طبق قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره بهای زمین، اینچنین کدکس زمین جمهوری تاجیکستان، قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ خاک و دیگر سندهای معیاری که جمهوری تاجیکستان اعتراف کرده است عملی کرده می شود. متخصصان اینستیتوت مذکور طبق قانون‌های در بالا ذکر شده دستورالعمل‌ها عاید گذراندن تحقیقات شوری خاک، تحقیقات کلان مقیاس خاک و اینچنین دستورالعمل اسلوبی بهای صفتی خاک و بهای زمین در شهر و ناحیه فعالیت کاری دارند. در دوره صاحب استقلالی در جمهوری تاجیکستان در 32 شهر و ناحیه جمهوری تاجیکستان کارهای تحقیقات کلان مقیاس خاک و شوری خاک گذرانده شده است. سرکرده سالهای 2022 و 2023 کارهای تحقیقات کلان مقیاس خاک و اگروخیمی خاک در شهر و ناحیه‌های لخش با درخواست خواجگی‌های دهقانی گذرانده شد و اینچنین کارهای تحقیقات کلان مقیاس و اگروخیمی خاک در شهر ترسونزاده و ناحیه شهر نو در این سمت کارها دوام دارد. یکی از راه‌های اساسی نظارت و پیشگیری نمودن تنزل زمین‌های کارم، چراگاه و جنگلزار، این آموختن حالت واقعی خاک این گروه زمین‌ها و ترکیب اگروخیمیایی و معین نمودن فسفر، کالی و گوموس در ترکیب خاک است. قبط پایینی میگیریم، هر یک قبط خاک در لابراتوار معین کرده می شود که در ترکیب خاک چی نمودی، مثال کالی، فسفر، گوموس، گژنوکی یا سنگنوکی معین کرده می شود. برای همه قبط پایینی میگیریم، همین قبط‌های خاک همینجا نوشته می شوند، مثال ناحیه شهرینه خود جماعت دیواتی حسنوف هندق رقمی 140 هندق را که ما میگیریم در خریطه کنتور زمین خواجگی معین کرده شده. اگر که خواجگی دار
میدونن که در خریطه همین کنتور زمین در کدام حالت های در حالت مثال قوتناکی زمین بالناکی زمین همش بعد سنجش آزمایشگاه معلوم کرده می شود. آزمایش خاک همچنین برای معاین کردن ترشی خاک، شورناکی و ساختار خاک کمک می رساند. در سنجشگاه ما زیاده از 20 نمود تشخیص در ترکیب خاک گذرانده می شود. این باشد قبط اصولخیزی زمین گوموس، ترکیب کربنات ها، ترکیب مکانیکی خاک، فسفر حرکت کننده، کالی و شونده، بعد گچنوکی. هر روز هر یک متخصص در 100 نمونه خاک تشخیص می‌گذراند. تجربه ها نشان می‌دهد که به تشخیص کارهای اگروکیمیایی خاک، معیار استفاده بری نوری‌ها، گذراندن تحقیقات کلان مقیاس خاک و شرایط‌های اقلیمی، اقتصادی منطقه، آغاز نمودن فعالیت استحصالی برای خواجگیداران منفعت‌آور بودن نمی‌تواند. امروز کشاورزان ما به نظر داشتی تحلیل خاک، استفاده نوری‌های مینرالی با فعالیت استحصالی آغاز می‌نمایند که حالان که در جمهوری ما یک قطار نهادهایی است که با کارهای تشخیص خاک مشغول هستند. از آن جمله انستیتوت دولتی لایحه‌کشی زمین‌سازی تاجیک زمین‌ساز است که از سال 1965 این جانب کار و فعالیت می‌کند. یگانه عامل زیاد کردن استحصال محصولات کشاورزی درست و ثمره بخش استفاده بردن معلوماتی می باشد که در نتیجه سنجش خاک به دست آورده شده است. تحلیل خاک کفالت حاصلناکی بلند و خراجات کمی خواجگیداران است. بهای زمین در جمهوری تاجیکستان برای مقرر نمودن نرخ معیاری زمین با مقصد اندازه‌بندی واقعی پرداخت اجاره و ثمراناک و عاقلانه استفاده بردن زمین‌های کشاورزی روانه گردیده. نتیجه‌های نهایی بهای صفت خاک و توصیفات زمین یعنی بلی زمین و کیفیت تکنولوژی هنگام بهادی اقتصادی زمین‌های کشاورزی استفاده برده می‌شود. با مقصد بلند برداشتن نشاندادهای استحصالی، حفظ نمودن ترکیب خاک، زیاد نمودن حاصلناکی زراعت و فایده بیشتر، خواجگیداران را میباید پیش از کشت و کار در زمین سر اول شوری خاک، سنگ و گچناکی، ازوت، فسفر، کالی، ترکیب مکانیکی، توانایی و دیگر خصوصیت‌های خاک را سنجیده بعداً موافق توصیه متخصصان ساحه به زمین مقداری لازمی نوری‌ها را تأمین نمایند وگرنه خراجات نسبت درآمد زیاد و منفعت اقتصادی کمتر می‌گردد. بینندگان گرامی در همین جا برنامه اخبار به انجام می‌رسد. سلامت باشید.